Hello, a very good evening. Welcome to Manipur. Manipur the Manipur Mutaramuksike. Well, 3 years of crisis. Chai home helaba dumba kanglup ani gi lani aduna lansi gi marak tongan ba violence mayam khong thok re aduna violence si masi khoi gi Manipur government as well as center na lotion mangam da achauba hazir ji ki oiba khoi lebak miam praja na thengnari ba dumba mayok na riba problem ama khakni aduna question ji khoi gi Sahi ahum dagi hangaga lakpa dum wahang khangni kari maram gi damta state government na irang lotion mangam dribano aruga center na hai ba irang sida kari maram gi damta yamna strictly intervene tawra matung da irang lotion mangam da base masi manung doi ba kari karam ba center gi agenda ma khakno hai bi wafam lai aduna tongan na resource person mayam khakna khoi gi Manipur gi irang se adum ba design to ba proxy gi oi ba lanam khakni hai bi wafam lai re even hazik lai ba Assam Rifles sing dina cookie lanmi sing se makhoi gi oi ba proxy gi oi Lanmium, Oina, Sinabagi Wafum Bowlady, Aduna, Manipur, Irang Russian Bagi Wafum saying, a sip hover, Levang Prazan, Tazab Wafum Late, Adu say Hendoraba, Aduga Manung Seda, Kogi, Tongan violence, Namaram Oidana, Koi Mishimina, my uncle Gawre, Tongan Baladi, Kangup Sing, Marakta, Aduga, Hazik, one of the Kogi Hazik, sensitive over Dumba issues, some Hazik Live Wafum say, Hazik Lancelo Shalabra, Cookie, my kidigi, Cookie Joe community, my kidigi. I am Matamda, Makoina, Makoy, Sil border area, I'm Kaksematunda, buffer zone, and a tone we are from Lady, Adu, Kogi, Levaki, Ladybug, Kogi, Legak Nadi, Masip Hauba, Ladybug, Haribo from Singsida, Buffer John Lady, have you got to give Waffam D. Toina Tamita, whatever, maintain a Changwaya, the Jagagi area, the security point, Labor, security forces, Mapani Mushina, Nak Pasenba, Madia, Mate Changan, the Biwa from Lady. Aduna, Hazik, Mate Yamadi Cookie, Tangaba Jagasing, the Hazik Hana, Mamanga village volunteer forces, Mamka, Ishagi Lamdam Nakjage, Ishagi Mushing Nakjage, had a Tolak Pub Mui Mamka, Hazik Fab Punba, Aruga Lady from City, Tantoki from Lady, Aduna. Lady Bumfum Sikana, Nakshit, Gadage have a from the Mari Lana, Manipurgi, Hana, militants group Nehadana, Manipur, Langak Namadi, Center, Lavtomba, Unlf ki, Pambei, Let to Wadumba, organization, high organization, Manipur government, peace talk Tormatum, Mamang Chahigi, Haokip, 2023, November Gitari, Kunyamapanda, peace agreement was signed on Narmatunda, Haiba, Lady Lahol, Siga Marilena, Mushing say, Sarkarga, Yana Matunda, peace agreement on the often lady. Aduna, Ladybird has a Landme, Amadi has a ladybird. Eligible to a Badumba organization, Unlf ki labor. Tongi sing na Manipur Chingi Sharuk the cookie, Tainava sing up, came hang a labor from late Tawabo, Haiba came sing say in their government Yanaba, Quigi agreement, Yaudi, Habigi, Adugi, Wahoo Mukta, Narang say, Quigi. Maruina, Nongsum village, Nongsum sea, Falagi, Yampanga all like 15 to 17 kilometers high from Zigimana Laiba, Cookie Tangava area, Amkani, Aduna, Mafam Zidalaba Hanagi, UNLF, Ki, Pambei, later organization, Makogi, KMC, Manipur State Police Forces, Kimakada Labor, Indian Reserve Battalion, IRB, Shinbagi, Wafam Lire, Aduna, Hazik Mahatarpuda, Nasisu, Fayangi Sarukta, Fayangi Ladiba, Mafam Sida Ladiba, UNLF, Pambei Ladiba. Organization ki Mushing Hanagi Lane, but came sing say Manipur State Police Forces, the Silagani Highway Adugi, Achawa, Hazik Labor, Levamian Prazagi, Maikedi, Mafam Dura Ladiba, civilians, Mayamki, Maikedi, Pin the Bugia Dumba, Achobu, Kolam, Kogni Laura from say, Aduna, Luribo Hangdi, Hiding from Sing I'm the sensitive boy, but John Actony, Lady Bum Sing the cookie, Lalhobing, I am the 2 into attack or Kibu from Lagre, Aduna among the things we have say 2023 make it Tarik, Om the Gehobo Iranda, Jungi Tarik, Mangada. Yam open fire tormatung the civilians ma'am cook shock give wafum lere me home shiv give wafum lere aduna lady wafum do mazi India government Manipur government hiring from India yam sensitive zone and a karimanam get among the deployed to the have wafum sini aduna sigi makata kuda tarik tara home do tarik tara mariga kamen lokta maitei mapan cookie militants in the heart kiwi wafum le aduga masigi all up the 2024 November da amuka kokturki akogi chingi saruk singda nomai capsule aga maitei harib jati muta Nabogina Cookie militants in Yam the twin attack to give from Lagre.
aduna sigi matung da kuda 2025 da drone bombing kautrik tok tor poi wafam lei adun lei ba hai bam fam sing si yam sensitive oiba journey kari menam gi damakta matam du da security deployment da way abase manipur government na kari menam gi tawdraga hojik yam nahobna hai bam fam sing si manipur santi lai haidana manipur gi ngasi gi leaders me yam laurga leiba adum wafam sigi mayok da lei bam fam sin da kari menam gi damakta security hojik instantly deploy tarok basi sarkar gi kari karam ba agenda no masi political will lam ka yawn mutung da election future election hajik lakadori ba atien mutum da oigado ba legislative assembly election gi mari leina ba dum ba government gi ba makoi policy am khak la heng hai ba gi wafam su leiri aduna maroi na ngasi topic Pambei let UNLF out state forces in. So I welcome Oza Thodingjam Manihar social activist. Oza Manihar, a very good evening taramukcha ge welcome to Manu Hutna. Aduga Oza Dr.Kiran Yendrebam social activist. And joining us too, Oza Michael Lamjathang Haokip, Thadou Leader. So I welcome all the guests on Manu Hutna once again. Pambei let UNLF out state forces in. I ahan besok say randomly I Oza Manihar adum wat mahujage. Aduna Oza Manihar maroi nazik lai wafam se hari wafam sing se yam sensitive oiba maitai hari ba jati zira yam na toina attack to mafam aktani aduna leiba praja sing sina matam du security forces mayam khak ngak sem bigida basi security forces mayam khak ngak sen da basi maram oirga ngasidi mafam jira kulai pairga leiba hana matamam da tongan organization jing Manipur da koi voluntarily tholokiba mayam khak leigre adu leiba mayam je pha punba tantoki bai wafam mayam khak leire Manipur gi security forces mayam khak na aduna hojik UNLF led Pambei gi adu ba team am khak ngak seliba mafam am khak hojik Manipur government ki maike dege hojik order to amatung da hari mafam ji tantoki wafam lak pase praja mayam da pen da wi achaw masigi voices am khak thole. So how do you see in this point? Kano Prem masi hai bada yam hiding dire da lai ba Manipur gi situation se koi ki mamang gi me gi kuntra se ji da moi ana deadline pi bani loi sakrona sai gi lai ba nungsung gi matak ki kamyam na khamelo na tori se sida lai ba sing gi sakrona ta busida lai kai myam gi pressure imai ben gi pressure tongan ba makoi gi mai kai du gi lai ba khunjing du gi pressure myam jana maram or kan da matam du da koi ki ji honorable kem chana khara yaitho isin tor kan da dai gi bani kharang irang ji kharang control tok dri bokti dum laina ba gi aya ba pi gi ben adu ngarang tha phara ba matung sida ngarang amuk tawrei si masi aina sum ubuda adu koi ki honorable chief minister su wam tangang da ba gi phibam da dum lai Okay. mayam gi apa mani khara matam khara di irang ji laidri loidri bokti khara lai jajanu ka na hai ba si eje chief minister mo ina leba ki mapi mapa ama oina mana haibadu aidi sum gadra na khali haibam thokra na khalle ba madu su haibi gidre adu laiba wafam di masida legi ba ajik Pambei na lusing ba Unlf ki MPA gi kainu gi 290 gi 3 battalion ni leiri se leiriba battalion si mafam sida makoi su lening ba nate makoi gi oina di officially oina koi gi kakching khonok da maga ingorok ta maga pi bani mafam du da legi du di lakai du gi pressure adagi thangnaba khunjing du gi pressure sina maram or kan da state ki processing apan gi lakpo processing ji thaja dabana maram or kan da makhoi lerega di thoidena maki akoi gi punsi ji kra kan bigani thoidena maki akoi da akoi gi tangdu leida ga na be wa khalon da mayam gi pressure jina makhoi mafam du da mayam gi keno duna mayam gi sentiment lei gi ne ba matak ta lei ri se nungai ba mafam na te ba chingam gra pone ba moi matak ta lei ri se nungai na lei ba na te ba kang chi ne ma tori ne loi bak lei ri ne ba adubo makhoi lei na maram or kan da kuki jing si da movement to wangam de hanjel lak pangam de makan lei karim ta ngam de adu hojik si ekoi na muk singnari si makhoi chakre ngara 10 battalion IRB thajan gre si thajali ji su koi di some politics ne na ina lojai yedi hayeng aduguma BSF CRPF natraga sarai pan season bakanda hena akan be ihola kani anduna makai gi nate mayam gi community jing kina lawsi yarga di state post thambi si each and every district sing them law bane aduna maram workanda IRBCD central gi werga ju Indian Reserve Police hairga ju state ki na da lombak tied up lei bane na makoi ji thamakanda mayam ji handan gadra haibagi laingak sina thamakpa mali aduna maram warkanda hayeng hangchit amuk adum athuba matamda ama changi ani changi tarkanda jam thuna exchange to be yabagi possibility su lai hajariba Okay. agar hangchit lusalai je keno prem
asuk nawai degi dum hari balambi nungsum hari balambi khamelok chali lambi si kuki na dum chawi nawai degi right mafam je ana yamna khunju yam da ma chin je adu gi juma tak ta makhoi gi lambi ama lei thol pham ama de u puni ama puni loina bak moine jitna ni tor je du lei ba mai tai khara tari ba khun si hana degi dum kuki ne amna usi thoi dina dum lei ba khun oyeba adu gi juma tak ta somna kanda kari state hygiene ba ma lei bani khoi gi lei gi dra ba khoi gi bamung akaba ga khoi gi kuki tangul gi leader ma ka ki murti am khang lei state su ma sigi mathak sida han already asana panjin hawdin dum layo galingai matam dagi koi security leite habidi ya deba adum lai adubu karimta akhoi dagi lakriba landu da lakriba koi gi numi kapna ba hanna ba tumna ba kuki gi attack mayam sida kari ko makhalam tagi makhoi dagi numit bullet ma kap thor ke deb right sini security forces sing mapan dagi lakpa sing thajada ba ge ama sum leibak mayam na makhoi gi lekai duna leiba makhoi gi activities sing ama madu loina ba makhong dagi na matun ba khangna marum orakanda makhoi khoya tu sitte adugi pothabam khangde low ubhum khangde singyabam khangde do hadakta akhoi gi mamang chahi dagi MPA gi kangbu singji lai kan ma khoi singyan ba phange akhoi gi low uba phange jitra hingon koiba bukta labuk chida marang kaina phangdana no one can disturbance never like rise adu hojikti akhoi kirei si makhoi kunna kiri si kasai gi state ki oba government gi oba posidi government gi order phangda di government order phangdi har loire hayeng masumna kan di kuki thagala loire a laimi nong nuiga na adu akhoi tan thokpagi government gi order ne dum haidori braba laidi ba position che si yam luba kenone ba laiba pose aduna hojik phoki stage sida ngarang phoki stage sida akhoi changu ba kholu ba sum pau loba mafam du da mayam du ko tathok tasin taw changba kanda akhoi gi yamna akhoi gi state forcing si sumna gi makhoi khara keno da khara akhoi gi mobong kumba akhoi gi tear gas kumba khara kap kani dikhang adubu ngasai gi asam rai phan mapan de lakpa security processing jina gari ji ekta following kanda mayam si yamna awa ba phimam da oyaba adu ibata ga ding arang moi gi movement tawna ba makhoi gi shift tawna ba tawre ba lalong si manipur lengak ne silira natraga india lengak ne pirk instruction na tawri rai ba je masime yam chawba question lama oyaba okay uza sim zu leire adu marakta koina ningjang ya base india government ga hauki ba september 24 inin khale masigi date che amuka han sugi sign no agreement tawna ba matamda maruina india government thamgi wafum se hajik leriba sugi designated game sing da makhoi chapchana laigedamni ahen ba game laihan ba yaroi aduga hana hen lairamba game sing loina mak thugai gedabni sigi mathakta makhoi gi leriba khulai sing je BSF na traga CRPF ki oiba makhoi gi base game on khakta yamna mafam chana thamgedamni haibi wafum lai adubu ngasi phawba leriba su agreement da yawriba sing se ya government na makhoi gi mathakta kari mo amta tawdabi wafum lai tawdabu hajik ona taina bada hajik koi November gi 29 da adum peace agreement tong narba Unlf ki koi gi Pambei gi kanggu sigi hajik lairiba khuju khulai amadi tonga Manipur gi khuju khulai mayam khak loinam sarenda to hongre phabu bunma mayam khak tawre hajik so adu lairiba kuki gi kanggu gi ri kyana kanna ka hen kanba adumba active oiba thabuk sing lokat tabagi achowa wafam khuksu lairi adu sai wai sida hajik lairi se su gi si moi gi agreement da am phajai makhoi gi su da moina harisi laibak si Manipur si santi oina lehan bai bani yamna communal harmony akhoi gi amaga yam nungsi chanana lai bai bani ko integrity emotion adugi loina ba amaga nungsi chana lai kan da laibak chi da santi ohen ba peace ohen ba amaga khana chaina handa bani moi di yauri se adugi moi atopa lambi da kai de mingon da extortion tok da bai bani adugi tungan ba root path tok da ba kai mayam na yaw gar phajaba ngakta ne yauri se adugi mathak sida india lenga na ta gi ba Manipur gi assembly da suma koi si su si akoi di advocate tor ne na hai gi bane adu india government accept tok di huji bau adugi moi kem ji tara ga mari ra ke no ni basi tare ta handa ga dam ne habani adu su national highway da gi manak ta le biar national highway da gi lap na le ga da bane habani akoi ni pina gi ba ke no se adu nga si bau da india lenga na thabak onthok pangamdri si India lengana onthok kadabra Manipur lengana onthok kadabra haiba sineba ado aigi observation da di ngasi paliba Manipur gi lengak si akhoi gi makhoi gi oiba on administration je tawung amdabra haiba gi chingna ba haiba tare ko masi aigi concept ni it may be subject to correction makhoi kaimtang amdabagi mawong am uyeba India lengana dum tawba yaba makhoi ni assembly da lawri ba adugum labo warip tuna phagi ta hale
aduna ta ba sai gi asam rifle na lorom ba su khoi congress ki matam da badi ma khoi try pass amai hom tar ga soi tong gi bani hai 20 ta adu oi ba tar ga di hojik adu da gi matung tar pa da assembly na logra bani khoi manipur gi oina di government gi oina di ma khoi gi su si advocate tor ni tobio na i gre adu inda lenga na tem tong na thambai ba se si oi ba tar ga di kuki na tawningi gi taw ya ba duga lairiba indigenous people jingsina tawoi kalimta tawoi yaro hebegi kan wakhallo lama dun sai proxy war na koina sai pangi bado keno na prem na hoi adu proxy war si sabsana implement tor kanda makoi na ngasi lairiba indigenous people jingji ot khare kanda nai khare kanda chonda la kanda ngasi india lengak na apamba ma lairiba manipur sida manipur ki praja jingsida natraga manipur dal lairiba whole state sida ngasai keno sina maina kari no pamba ma leire akoina khangda ba pamba ma leire ba sini akoina jik lusal aise sini akoina mayam jik naina ba yaba matam ma la aise makoina pamba ma leire sini da apamba si keno du haidok piro haidok ta ba adu de apamba da akoina piba ngamba oi de kuji piba ta mi support to bata ba ne ba piba yaro de bor de kuji piba yaro haiba ta ba ne ba sigi stage ne ba leire je aduna ngasai ki akoi ki keno se koina government hai bata ko ji lai ji lai 5 keno na minister no ba lenga am chali ba sigi power ji kaino sini da mamang da leki ba makoi full budget adugum ba government su kari ko ma khalam ta ki keno to bangam gidre government da india government da pressure pi bangam gidre adu da ke mo makoi na mu keno selection tore handak amu selection tore ba kanghu sing china su kari ko mamta hai ngam dre ba adu ba tar ga di makoi leb gi kari kanari ke sine government leb gi kari kanari ke ma what is the chief minister gi power what is the makoi gi deputy chief minister gi power the lady ba mla sing gi power si kari no sini da makoi gi power da kasi excite to ma thok ta ba nganang gi issue ju da aigi praja sokpa yadi hai base magon da wakan khan mangam de ba adubu kuki gi da makta di tongan tongan ba tribe ki da makta di makhoi aigi praja sokpa ngam de si rai law bangam me ba si law bangam dri si ki marum kari no sini da khoi na khali se si oi bata di ma se matik saba minister am oi ri bra ba khoi ji kolek minister da lairi ba sing je sima si gi ju mathak ta muk phayeng da maroina khamiloki ji jam danger mafam ne Kamelokidi Yanaw Bashidi Akuna Tingragadi, Hoxi Powda, Zikukina Harisi, Nan Tarikun Tarukta, Makoi Union Minister, da Union Home Minister, the Makoi, memory the Mama Pisa Leva. Haiba, from the Kansing Sida, Akweki Kamelok the Leva, you let Kik and Washing Lok to MP office Lok to, Sinamaramorkan, the Equipam, Hibangam Dre, Zangamangam Dre, Singam Dre. Go. Adriki sona kan dolai thabi da lari se dolai thabi je makoi khun adu du da yawi dolai thabi da muna rehebe tongna na ba tori ba thabuk jing changba yaroi adriki na keno somna kan sangom na pukhaw bok se si makoi gi oigada bani sai si da lai ba lamhang jing si da moi tak thok mai te chalan gar kan da kuki sing pramada gi lakpa makoi na khoina mayam ni phi dik lai pham lai tan lai ri ba idp ori ba among ori ba jing je si da settlement pi ga da ni sine moi na tor ba demand je adon maram or kan da ne ba nan dolai thabi da tor bi strike se Dolai thabi the mono process like meeting chalakanta dolai thabi can amon changpu yaruka heriche. Tongan bala long money basitorise. Dolai thabi sibukana si the infant is never ladies. Quiki canusu infant is never quiki maitakiba quiki ex can cycle tainabado. When about laying up some like another lady ba quiki caricature lady but lamamzi cookies in takai lamzi infant is kim upon never. She cycling area natiaba. It may be mark and be with the way. Says the Cookie na tawudana kariguma makhangi athing ba mata pida ba tawning ba tawbe ba aduga lebak si kai dana ba lauri ba lebak si gi ase na thok tana ba lauri ba sigum matana onjon onjon tana action tawgi phibam mam leibe se si kanana ma phima power kana si praja sing si kanbi ga dage ba khoi lebak si kanana kan ga dage natra ga hui praja si kana kan ga dage ha ba se hojik leiri ba government ne khangmam thoe ba aduna takpadi khoi moi de have moi kanta power leiti ha ba ne ba aina sum ta badam sikse governor ki office administration loin taw hai administration ma sam ta leitre aduga leihori ba chief minister ki secretary ta leiri ba tunga tunga ba deputy ki forest minister ki adugi minister ki leiri ba jingsi ti thaba haptu kapsin ga thika tak thok tak sing de hendre ha ba si oi ba taraga di kramai tok dana khoi le bak si kandoino kamai tok dana kano tok doino ba hajik lu rei se ngasai si kuki haijal akanda kanana mateng pangbi gadu kanana mat kan gadori ba khoi ki keno ki khamelok longi keno jingsi somla kan da Payeng lady ba makoina kolisi a koktruk sang ne ba moina kolise khun mayam sep tawri ne ba moini lady se makoi leibna maram or kan kuki changma ngamdri ne ba
अदु बतारगदी सिदा पुलिस लेरकान होय मै पुलिस मणिपुर की स्टेट पुलिस थमगनी है स्टेट पुलिस थमबजे नोय फमदम फमको लेदम लेयोको नखोय कैम तो मोय एक्शन तबो यारो मोय तबो दम येंग लेयो हारगदी मधुसु यारोयबा चप चाना हुजिसे डिक्लेयर तबियो बहाना हेक कुकी जंगप कांदा लमहेन तो है जंगप कांदा नखोय ओनसे लखोय फागदनी पुनगदनी हारगदमनी को मधु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नुंग तबोदमनी नखोय कैम सोक यारोय मोय हलंदबे यारो मोय किहंदबे यारोय जे सी थाजन गदमने हाबनिदा अदुना तना आईआरबी थमकांदा हेंग नोनी लेरकांदा सिदी असानाय फरदम सिंदोखिबे याय तगोंदना अमानी गाड़ी अमनी थौजलकांदा सोंग थौजनबे याय अदुना मसिमा याम लुबा कनोनी प्रेम अदुना आइना हंबल अपील आइना तौजनिसे ख्वाइदगी हेना हजिक लुरीसे अखोइगी लैरिबा इंडिजिनस पीपल मरोइना मैतै दैलिबा मयामजिंगसे सीगी कनाना प्रोटेक्शन पीगदगे हाइबसे यामना बिग क्वेश्चन लम ओइलेबा हजिकसे एक्जेक्टली अदुना बिग क्वेश्चन जी लैबना मरम ओरकांदा अदुना अखोइगी प्रोटेक्शन दी अखोइने पिजगदमनिना अदुना अखोइगी मियम सेमा मथौ ताय हाइबसे माइ तमजगे अदुना सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगसिदी मणिपुर पुलिस की मथौना दुम खंगरे गलिंगाइदा लान तब कान मसक अम तुदे हजिकतनी मोइना मी फाबा पुनबत कनखलइसे बोम कापसन कनखलइसे अदुना सिगी कनखलइबे स्टेज ना कनो द कलम मंगदी लान मतम द कलम मंगदी थोदोनसु पलंग लांगम मोइद्रन खल्लेबा अदुना अखोइगी सेफ ओइनाबा होय करी करी तौसिगे हाइबसे मालेबाक म्याम हुबना अमुक्तंग नैदम मथौता हाइबदो फर्स्ट राउंड तमजगे याम जमे ओदामने अदुना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट पावर लेतब खक्त नतना हजे कुकी न तब खुदिमक्ता मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट से एक्सेप्ट तौरबरा हाइबो हंगसिनी अदुना सेंटर की खुदोमिदा लैबा हजे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ममांग लेरबा हानगी लैंगाक मणिपुर प्रजा मैम पेनबी वाफम लै अदुना हजिक लैरिबा अनौब लैंगाक था मंगा मपुंग फारकदौरे था मंगासिदा मणिपुर की इरांग लोइसनबा अमदि मणिपुर की अखोइगी मजाति म ओइबा अखोइ मैतै पीपल्स मैम हजिक मरुइना वैली द लैरिबा मैमजी मसी प्रोटेक्ट तौनबगीदमक्ता करी करम मखलगी पॉलिसी यालबगे हजिक लांसे लोइसनबगीदमक्ता करी करम रिकन्सिलिएशन की ओइबा अखोइ सॉल्यूशन अमा पुथोकनबगीदमक्ता हजिक फाव करी थबक तौरबगे हाइबसे अखोइ प्रजा मैमगी अचौ वाहंग अमा हंगग लाकपनि बट स्टिल ngasisu हंगग लैबा अदुम वाहंग मोइरे मणिपुर गवर्नमेंट ना मणिपुर की प्रजा मैम ngak senbada kari karam thaudang lawrabage haiba wahang sig loina e adam michael lagjage adra michael hojik adum ba khogi unlf ki adum organization ki adum leidam ba km se longthokre okay yare simasu basi akhoi state government ka yana bagi longthokpane haina ju lawrase tawdo hairi mafam se am sensitive mafam ne hana mafam jada leiram ba yaba security forces amata leiram da basi hojik nauna battalion amada leise 1077 adum ba khogi sifai masingni leise aduna 1077 lai haina ju khalaji loinamak lakani ju thaja de khara makhai ni laktu ji maram de manipur gi tongan tongan ba khoi irb battalion se taram thoi leim tam da mafam amak tar leibi nati masi tongan tongan jaga sing da moi loinamak locate tor tham ngak dani aduna hojik manipur gi security forces na hairi mafam sing ngak pa matam da hojik hana koi praja mayam da thajar ga thamam mayam do security force thaja da wi wang am di leire aduna praja mayam se hojik leiba security forces mayam khaksina ngak pa ngam bagi इरांग से करी मखा था एस्केलेट तौर कुकी ने करी लांदार पुतार कुकी ने करी मखा था वायलेंस तौर पुतार लाइव सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना मसी कंट्रोल तब ngमनी न थाजा बरन नत्र कमाइन येम याय से ये मतंग से दि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूएनएलएफ की मरक से दा मबानी की एंगेजमेंट की हाई तारे को दा पीस मॉनिटरिंग ग्रुप हाई ना अमा लेबा अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूएनएलएफ की एंगेजमेंट से मोइना पीस टॉक्स को है पीस एग्रीमेंट की मखा से इसीदा चथकी पोट ने बा अदुगा यूएनएलएफ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैक से अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट से नवंबर 2023 दने बा 3rd May की 2023 की थोदो की मतुंग दने बा अदो इतारबदी वल्नरेबिलिटी मयाम सिंह से लोइन मखंग बंगक तने युंगो कइनो की ओरो सिगी ngarang थोदोक थोखिबा अनिमक सोमगिल फेंग ओइरो सिदगी ओइरो लोइनमक सिगी सेंसिटिव हाई तारे यामना क्रिटिकल ओइबा सिक्योरिटी यामना वल्नरेबल ओइबा मेटे मिचम प्रजा की दमकता कुकी ना हेक्टा अटैक तोबा याबा फिवम से खंगना यूएनएलएफ की पीस मॉनिटरिंग ग्रुप गा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वारिस हानाबा मतम सिदा मोइना गेम दि सोइदना सिदसु थम्बियो हाइना सोइदना हाइबिरमगनी बा अदुबु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मनपुर गवर्नमेंट की तोबई मतुंगिना कैंप तरुप सिनेबा डिजिग्नेटेड ऑफिशियल कैंप फॉर यूएनएलएफ कइनो से एंगेज तोखिबा कैडर मैम सिंह से दोइ तारबदी सिगी तरुप मनुंग चनबसी सिदा होजिक मफम अनि से सोइदना
UNLF na so na hairam gani ba Bharat Sarkar da adubu ngamdaba gini haina di loba yai adubu hojik se yang ba yam maiki discuss to ba yam lei because hojik se Manipur da Manipur insurgent group da hai tare ko makhal yam lei tar basu secessionist ehoi India na te ehoi India ga samna ning de ehoi se yaroi haina Bharat gi meeting the secessionist group si da UNLF se all this insurgent group ama oina moi peace pact the lak pa se Bharat Sarkar gi namak ta di achievement ne ba so adu gi maram oibini na moi gi achievement ni na hojik join to ba yam le peace talks or peace process si da adu tar ba su kadai phauna kamaina moi yawgadra yawroidra haibidi tongana thamdo ki se let's talk about UNLF and Government of India engagement Sigidi breakthrough amadi leire breakthrough ma la kansida Home Minister Amit Shah gi meeting makada Manipur government matamdugi Chief Minister Nongthombam Biren magi mabani na silla aga toki ba pot neba sigi se the name of the engagement se ngasai na haibagum na peace talks hai tarbasu Government of India ga lalhoba makhal sing se yamna engagement leyeba adu UPF ke no Kuki Zomi Marga engagement giming se SOO ko weba ko suspension of operation ko weba ZUF ga to kiba pot se COO cessation of operation ko weba ko adumain to duna UNLF ga di peace talks or peace agreement ko we NSC and IM gina ceasefire ko we but NSC and IM gi sana Manipur Sarkar yaw da ba atay hum da di Manipur Sarkar as a party mo ina yawe ba taw yung ba yaba se Kamaina significant oibra hai tara di UNLF ka Bharat Sarkar ki engagement se yamna significant oy adubu khet na ba ma le Manipur government yaw tara basu atopa UPF ke no aduga ZUF UNLF sigi ahum sine Manipur Sarkar party oina yaw ba se si da khet na ba se UPF ke no gi se SOO se Ministry of Defense na pusilak pa ne ba whereas UNLF gida di Ministry of Defense Army yaw de ba ZUF the Ministry of Defense Army yaw de ba NSCNIM the Ministry of Defense Army yaw de ba hit na ba se so hojik se 2023 da ne kaino peace talk story se hojik phau ba si da kanna taktro noi kem da leo si da kanna taktro hana gi su just recently the peace talks da le hai na Kulai 77 mu phabane ba yamna fajaba sophisticated weapons yamna fajaba mayam phae me lamdeng da UNLF ne haina haibadi aina hygienic ba point di Ministry of Defense Army Indian Army yauri ba UPF ke no gi talk se matam duda lising ani ga chama gumbane ngasi phawba se lising ani chama adum uiri ba moise verify to bang amra ngam dabra re-verify to hibra to hidabra karai na karina panhan apan ba mayawe ba kuki gi kaino zomi mar moi gi militant armed group gi ga Manipur government gi se moi na di law and order phanana ba gi damak ta hai law and order phanana ba gi damak ta di phajana order da thammo da whereas UNLF gi lising ama chamari hai 6 designated camp ne jab chana khangi unauthorized designated camp na taba sing si pusin bangam me ba jing da di kadai phau ngam rangam da bra si se army na or Ministry of Defense na mo je impunity ama oina he ngai ko pak to ki gnu mo ji se si da maite gi la loba ga si na ga la loba karam ka kamai to ni thing na ba ngam ji hai na India government gi proxy gi kaino oina sinba gi maram oiduna moi singa si phawba si da even Manipur government go yaw tar ba Manipur government na su assembly na su kakthal se har ji kem to bangam de ba gi pot se asina tak pa se this needs a deeper study and deeper understanding of the dynamics hoji UNLF gi mathak ti to loi ngame kaido ba gi kaino gi UPF ke no gi mathak tangam da ba no ba renegotiated high army lo tho kan da CRPF ga BSF ga da khut lai tham gani high foreign elements amta yaur adi verify to ni kadai phau chak thakibra whereas UNLF gi di papak ngasi to lo yae ba
मीसु लिसिंग मरी मंगा सुबने अदुबो हंथो हाइरे फजना हंथै ngam Manipur Sarkar ba Sarkar na ngam but target is hozik COO su lei SOO su lei peace talk su lei siguma se moi Manipur government is party but yengo ba ZUF ga UNLF gi si dadi moi khatang kan ba UPF ke no se kem sok pa pai ba ngam da ba gi type da lei ri ba pot se khoi khang ba mathau tai ba sina tak pa di su hai ba si da ground rules se khoi revisit to da ba su ya da ba ma lei re ba we need to revisit aduna takpadi aina ngasi topic asu khatang related oiram daba yai but aina puthok chaning ba point se it is not only UNLF who have talks or engage with government, it is with other ethnic armed group atok pasune ba atok patadi smaina to bagumna UNLF di just 2023 dagi ngasi just in less than 3 years da moina control to banga me ba whereas sudi 2008 dagi na ngasi phawa si almost 18 years manung su khreba si manung si da kari gi da mak no moibu yam ka he na yam ba su na chade just 2000 something tane si Manipur Sarkar na kai do be ngam da ba gi no is there a lack of kai no enforcement agency police gi side ki da commitment later ba gi port ra kari gi no su kambu sing se phajin ba ngam da ba kari gi no su kambu sing se order da thamba ngam da ba si mayam sing se ina ngasi Manipur praja mayam na khango hai na ina puthok ninge ba now Lakchaning ba point di hojik di whatever hojik it is very clear UNLF gi di agreed points ki matungin na negotiation gi talks ki matungin na boina matungin ga praja na yadraba su namphu da dum taktho ga lotho ga nasa gi game sorry game e khoi yan na ra pai matungin adu da chatlo mayam si ngak na ba e khoi le haina yamna bold step amadi lo khre phai appreciate toi adubu Manipur government se empathy later ba sympathy later ba Manipur government se thazada ba praja na thazada ba mistrust towards the government mistrust se sarkar da leibne ba khoi praja mayam na sidagi ne ba problem se mistrust the community da di leina de ba mistrust se sarkar da leiwa kan sida praja mayam singsina UNLF du leibio natrabadi yaroi khoi se anytime attack hector adi Manipur Sarkar se khoi trust laite we have mistrust in the government haibagi sidagi ne ba so Manipur government needs to develop a kind of confidence building measures adugi jo adwai de lebi ri ba pheyeng de oiro lungsum de oiro swai de le ba mi mayam singe sing se hana confidence building measure lodana rule na law na sile haina ngamme aina hekta takhai ra ga to ki ba se video mayam do yingbo tar adi toshin ba so oi roi ba si people needs sense of security as well as safety in those areas from cookie militant so the mind to duna le ravani na egi wakhan da di hoi Manipur Sarkar na su seriously to bagira or rival party adagi writing rom dagi cookie UPF ke no rom dagi di rival party dagi thokibra haitar adi adugum basu oiram adugi pressure dagi laktabra haibadi matamna adum tak chigani but to godo bo ina sida so muka lakning ba point ama leyeba UPF ke no se just listing ani ne ba KMD taramari leyeba whereas UNLF gi di listing ani hena leyeba do KM se tarup khatang ne ba why you need that much KM because adugi do tampak ko laga chingil lamsing do sina kukilen sina zogam sina kari khulmigam sina margam sigam smaina yenna nabagi damakta masa gi kem tham hibra kaidowi gi punba yadabra option amasu mapanda thamdo piyodana Manipur police bu training bu oza Assam da to ba yara di su kembu outside Manipur da amta thambiyo dana nahak manam di lising ani gumba nome khulai pai ma mi mayam sing ma thak ta complain lak pa mayam sing se Manipur government ga Bharat Sarkar government na ita da bagum to ba adugum ba pot su leiba aduga mogi agreement si da any kind of killing to adi individual on the chatpa organization ki responsibility later hajik anuba hajik replace to iba IRB battalion hanalemba khogi UNLF ki masi political angle je madam da ma tek to kamai focus to be sigi di political moigi yanabagi matungi na tokiba po ne ba sidi UNLF ga moigi talks ti legani ba sojana Bharat Sarkar ga recently this will ba moigi sojana discuss to ram gani ba
Indian government ki side ki di kan na pressure la amgani ba but kari interest no hai bidi ai na comment to ngam de ba but political angle lakta ba ya leite hai ba su ya de ba loi no order ngak na ba ki damak ta ching su tam su loi na mang talks ta leba se noi khatang na te jalyang rong gi kuki gi zomi mi mar gi na ga loi su na yaw bani na khetang khan ko chanthok changsin mai na plus minus ing na se hai na ya na ba ma di le ram gani but what's more concern is sigi political politician kambu sing na su ying ba ya ba se Manipur government se party ne ba Manipur government yaw na su ya de ba Manipur government na han na si center na su Manipur government ya su ya de hai ba as far as I understand aina khangi ba mechanism understand to ba matungi na game gi matang oiro sigumba thangdok thangjin haiba se relocation of camp as well as situ hipopot mayam sing se Manipur government ga hana tano haiba se interlocutor home ministry na dum haye ba city local gi dynamics ki ni lam su state government na pithok ka dobani lam se center na hekta loba yaroi pithok ka doba moi gi settle to han ga doba lam do Manipur government na pi ga dobane ba adu so location of the camp relocation oigadra or identification of the place simayam sing Manipur government na loin namang yanaraga tobane ba so gi matang dadi ekhoi di sole adu da ne haidara basu the saying this purely lies in the state government to godobu hoji ki marak si sida phai phate haibadi Unlf ga kaino gi Manipur government ga India government gi yana pai mutung na soidana toram gani hoina prajana di government da thajada ba leibagi board ne but politically the saying this is purely in one way a political decision karai phauna prajana secure oigadra lothok na phabra lothok tabana phabra sibidi si amabudi the saying lenga haibadi final authority ni na government haiba se power authority se moina democratic chatpa lamdu da moida pibani na matam gi anoba leader lakata rabasu government gi di the final authority ni na moina decide to ki report se tungna gi phanana ba gi namak to oigadra oirodra haiba di only time will tell 8 mind thumbs again okay Hajik Manipur ngasi bok thokpa thokdok sahi ahum sigi manung sida Manipur gi khoi lengak na lo da warep sing se khoi isana lo bangam da bagi masi lebak myam praja na masi lauraga hanjan laur lakone kari manung gi Dr. Manipur government shi masagi duty masagi lairiba responsibility ngak na se pangam dribino hai wang se aduna Manipur da any thabak thorom torokpa khoi gi state ki oiba adum ba khoi gi policy ma natraga state ki oiba decision ma laurok ma tam da masi center gi khut jaw dra gi ngam da bi wa chaw ma khak su lei aduna lairiba pham sing se hajik lairiba khoi nongsum hairiba frayang hairiba hariba pham sing se kukina hanjan attack tawra ma pham khakni aduna hariba pham si Manipur state police na ngak ngam da na Manipur state police na taba mapani lakba central forces mayam khak si ma khoi se yam bias laiba kuki militant sing da hen support tawe habagi adugi khoi praja mayam da pen da bagi madugi thajab am khak su lairib ne hajik se aduna lairiba pham sing da hajik khoi ge lairiba lanmi Unlf ki Biyoisingna laibam pham sida nga ga sela lakpodagi ngasai oja Manihar su thabigre laibam pham singda hajik kuki na attack tor pungam dre mafam sida lau ubangam amdaba praja sing lau ure chingda khoi chatlaga masagi mathau to bungam daba sentana mi lami ngamdaba haiba mafam sida kem sida Unlf ki lanmi sing laibadagi ngamme haibagi adugi achoba example am khak oirabne hajik se aduna hajik mafam se security forces na makoina laibam matamda Manipur ki praja laibam pham sing gi praja sing ngak chen ngamgadori bra ngamdaba targadi responsible je Manipur government and lafam thokpra kari wafam tham meaning tasing na ga di ngasi faw da koi gi government na paikhala patabok throm sing na traga miyam gi mihut ne traga sing to sing de praja sing de trust se visit am tale ro pot amane se mayam na mang tale re then government jin thina chalai bang amdre aduga Unlf Pambei si uji khona Pambei MP kanggu sing se this Unlf higher organization se one of the oldest kogi armed group fight tare Manipur gi 1964 link ga separate independent Manipur ma talaga lakpo pot amani aruga makhoina ta seng ngasi imalebak iramdam Manipur gi sovereign state amu oigadabani pre merger status to madugi potu phangna ba aduga Indian constitution yaw posting da kari yaw ka magi tongan ba magi pandam mayam ama leibuding manung da magi huji khoina 2023 gi me ahom dagi am chadanu na pokhai gi ba uji irang conflict crisis na maram morakanda makhoi wari charba peace agreement se sign tawna gi ba soina oram gani na idi lawe moi gi manung gi chap chaba khangdraga su adubo
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 29 November 2023 ꯗ still officially enforced oina mogi peace agreement makhoi gi tawno pot to leiringai da ekhoi ngasidi mkhoi gi adugumba mafam taruk hai tare koina phangjam matam da nongsum kem imphal singarang tawriba then lamdeng kem mamang da red tawga khulai umfu ra pha gi ba then kakching kem kakching sigi thowal kem bisempur gi aduga jiribam ge sumaina koina makhoi gi mafam taruk sumaina leiyena mayam na hainari pot mayam singse masigi se leiram da ba taraga de 2023 की मे अहुम दगी थोलै इरांग दुदा तसेंगना होय लोकल volunteers मैम अमा including around by tangles aduga even government gi kano dagi nongmai la aga kholaga ekhoi sumaina isani sa ngakche gani na khulai pai de मैम pai ba pot मैम अमा khoi thengna gi dabna te sigi pot मैम sing je leram dragadi ekhoi ngasi kari phibam da leram gani manipur gi adugumba 22327 square kilometer ga oiba jaga aduga adusu valley ne lei jaga 6-7% ju pha daba jaga sida khoi ta seng ngasi punna leimina ba nungsi chan leram bado ngasi thugari ba pot मैम je kanano karino hidden directors kya na sapi tharaga chali isna kana kana loin khang le report ne ba duna praja singa ngasidi khonna Unlf ka aduki matik thamoi siengna manung da mari ma ta siengna hagadi yamna nungsina ba pot ma binding ma ka der ko pot se government of India na natraga state ki natraga central ki home department singna masi pamam da man den khale maduna bu madugi pot na maram wara kanda ngasi faw da protection pi bangam dana singa madi tam haina ngasai gi buffer zone thammakanda madadi da ikon udaba jaga siden sibok lansen ba ya den to jaga du da ngasi di adugi ahamba target ta ikoi shago mangi pochida ngasi koina kuki kangu singchina haib tare sengna center da masibok yongna piu kaina hairam ga drive ge jingnaba le je mayam dum haina ba yauri koina tari maduna ahamba attack si shago mangi pochi lokchun ba pi ba yana ba damta nongchum gi leiba game si leiba tara ga di Unlf Pambei gi group si MP kangu si leiba tara ga di praja sing the fears anxiety no item mayam leibudo ngasi kolak gi pot ama sense of safety praja da lerk pa haibadi aikoina ekoi gi singa madi valley gi ngasai cross border gi oiba aduga madugi attack mayam hill base attack to mayam sing je madu praja sing na safety oina makoi da khalle si ekoi government gi aduga government gi kanu state amadi central gi labor paramilitary forces security forces mayam da kanam da thaja di haibasti ekoi mamang da ekoi Assam rifle ga moi ga tawre aduga tawre beja ga tawre moina yeng lei si tawi haiba mayam ama adugi mathakta foreign nationalist taruk phaba matam da kuki sing training piram madu tomba mayam ama khoi thengnagre ko suma mayam sida security ki buffer between village and hill area je ngasai ki Unlf ki Pambei kangu du leiba taragadi makhoi ki khundui manaka leibi ba taragadi oi aduna makhoi leiba si yam khudung chai makhoi leiba ne koi ngasai ki anchor na thambiri ba pot ngasai ki even khoi fear vacuum mo gi kano du kano lehendab do adu ki pot mayam ama khoi ta sina aki bi tujung phawon da pot tawi hai bagi makhoi si yam thina makhoi du ngasai ki protest du buchat pi yaro protection choi dore sona kadana ekoi tag gas kap tan 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 phu don tawre ado dagadi ekoina purpose to kai no hakan ekoi gi makhoi gi Unlf ki Pambei gi tawge potri makhoi di ngasai gi political dialogue adu rehabilitation package me am yauna tawai mathakta Unlf Pambei na ngasai gi makhoi na pam desire for peace local grievances identity and history aduga rehabilitation ngasai gi promises me am ama yawa potu gi manungda mogi number 1 da ina hajene identity and political demand gi manungda yawa recognition of Manipur history kone thengna jabada ko paper da media da sum thengna gi da high demand for acknowledgement of Manipur pre-emergent history and political status prior to 1949 have a pochi number 1 pandam da thamba yawe masi gi post government of India na yam nungai ta pot amadum oiram gane wari chana tar ga jo peace ki oiba keno wari da dialogue to tar ga jo madu sayandan nate su nate aruga any pot amana tar ga jo mkhoi da peace agreement to pot madu yawe aru constitutional safeguard ta ekoi yawe manung je kai no hai kan da protection of my identity culture language land right and indigenous right sumaina harpa mayam je praja gi apama mayam sing se Unlf ki Pambei kanguna and external in the aggression internal disturbance to on the proxy agent proxy war tholi mayam jo moina ngai asi mayam ji thame NRC for Manipur to detect deport illegal immigrants similar to Assam ikoin to report mind to how ka ni kana pot ki demand adum yaw dam na te si pot mayam yawri adu inner line primary ki the strict regulation entry settlement demographic balance to tongno bi to protect demographic balance ta yaw sumba mayam sing sina baram wara kan da ngasai gi government gi pot sing gi liable pot sing trust bi lai ram ni na madu gi pot makhoi lei taragadi praja singsna government gi mathak ta hen na thajadaba madugi potu mata revolve tor kadra praja yauna kai ki bosu leram bi ai nai lawe maduna maram wara kanda ngasai gi makhoi gi tolob charaga leiba singdudi
ngasai gi pot sona kan represent package ta moi gi tha tha gi kari stipend piram bai ko masing kya 6000 ung piram gadra adagi khara hen piram gadra package le ram bai madu dai uru dre package tu ta mi tolop chong chong cha le kangu du di makhoi gi family makhoi tolop tu yam na hen importance pi udra yam boin oi bunina madu gi pot da bhayeng ngasai gi yam mane han jo haibi gre makhoi di order phangde ka pa ya de maru mang ba ya de an to bo pot mu la ka daw som na kan na ekhoi yengna ba changa ga di thengna hana leibagi wakalon pandam leibani ani gi khetna badu yam urukpani na ngasai gi manipur gi leiba lalobagi issue sing asi lotion bagi plan mayam ama Amit Shah home minister na 2017 18 da thongi mai wafam then huji 2029 gi target aru gi sigi pot mayam to si manung da adum masigi population ba taraga di ai wakal ni subject to correction land madu sumba Unlf Pambei gi marumda atop atop valley gi insurgent group mayam ama khoi da saidang ga leirabra natraga leiraba chala haibagi chingnaba suspicion leibra aduna makhoi je thangdoki ba taragadi any makhoi leitre haiba taragadi arm movement sing gi jaga sing natraga anakpa periphery area sing ganaknaba jaga chatpa matamda khut thaba nahan ikhoi gi CRPF ki amakhakna magi kano piba magi mayam ama le phaminna bada meeting da piba pot amada nakhoi da piba nongmai marudo nongmai do kapnabani kapkadabuni kana haiba pot ayama kanba video mate mate viral loiba thengnagi then khoi gi cobra no si haiba kangu sing gi operation da manipur gi keno da yaudana atop atop leramba sing yaudana khoi khatang tawni haiba pot sigi pot me am trak pon da khoi gi peace and security demand da khoi gi ngasai gi aina ngasai thamjagi du mathak da NRC constitutional safeguard reconciliation registry sigi me am da Pambei gi puta amka yawe complete withdrawal of APASPA action against drug trade and public cultivation represent victim of 2003 gi 3rd May conflict return of the displaced people into Yaurib. That is that we will stop violence. You talk us on identity, land, NRC and rehabilitation. Hana sigi of Pambei kedresena yaw post yamna arumba pot me among government India nan base. She is the masigi posina ta seng huji still officially enforced le 29 November 2020 to report se masigi posigi one thoksi on tenena hanna to ibra. Adu de ekoina masigi pot mayam amasi leita ga su khuna sago mangi pot mayam du de khun huji loksalak pada pukhau khangde cycle lumde takhai ga sago mal khangde arigi sana sabi khul khangde kuki thang nang loi takhai ga madugi pot lohon ki kedori bra makhoi leitraga di leitraga thajalak kedori bra natraga manungda tongana kuki gi lalo wo sing natraga kuki gi lalo wo support tor natraga makhoi gi MLA phong na tholaga separate administration da ngasi khong thangjen ma yauri ba mayam du ga manarakanda manungda loan agreement amga madu yana ba maga leira chala excel nang chalak basda khona khanbani ko haibadi nakhoi gi pi pami ba demand sing ai khona dum pina ba hodaragani kaina haibra natragana masigi pose focus se 70% of the looted weapons se hoji government recover tawre haibada 2000 gum lem hori haibasigi only madugi focus on tracking and remaining 2000 weapons madugi weapon recovery drive ki manung channa makhoi mayam se loin mak lokthok ki di action against extortion dum tawi yarani arm group sing jo atop lem mo pha ba yarani khulai lokop yarani tawribra haibai question asogu mayam adum leitaba nate sigi pot mayam je leibani na ekhoi ngasai administration failure constitution failure pra leirabani na ekhoi ge dum constitution na pullaga leiba kogi leiba lamdam dugi da 1949 da merge toga princely state oi lerer mosu leigrabani na ekhoi na article amaga ngasi du ningchangaga hingaga lei haiba je ekhoi na masidi lobu tabani maramdi madunabu ngasai yamana haigiro chief minister su tumina dum leiba mana su lei mana mamang thongge bot nga pangamde haibai wafum je swaida still id masi hingaga lei madugi marumda without the consent of the state the central government madugi potuna dum makhoi na ngamba potu da mathaudang do home minister ne prime minister ne defense minister ne any moi khoi myam arugo supreme commander na president of india na oraga torokpani na lawi maramdi kaino da article 355 says still hingin lawi maramdi 355 na amak yawi kaino da matam zulai silagrai sigi jima ai ba tin mamdang lak terumge sigi tamjeramge article 355 yawi di is set by the duty of the union to protect a state against external aggression intelligence disturbance and to ensure that the government of every state is carried on according with the provision of the constitution ai lak tin point state consent yawi hojik khoi election aksal e ai mak sai mang da point mate ma thamjaramane adu asuk sangba dum matamam kha lai mafam jira kemoi na hangala e adu mafam jida khoi gi am security
sensitive zone amkhaksu oirabani hajikse mafam jira laiba akhoi lanmi sing je laibadagi adu hajik manipur government ki market gi noi mafam jira laiba yaroi noi mahuta akhoi state government ki makha da laiba akhoi security oina replace tawni masi kari maram gi namakta mamang chahi ahum lan mamang jida hai mafam jingda kadabi deploy tawdra hadak yamna ikhang khangudana yamna athu matamda masi silbagi wafam khak lakuje saiwai sini aina kitang focus tawn jani kari akhoi state government ki kari karam policy aduga akhoi India government ki kari karam policy adai do kitang highlight tawiram India government ki policy gi wafam na state government ki policy wan tan ainu ji high bedune ba ngasai gi even kaino da ikhoina hujiki pot to still hinga le ba article 355 to madu hinga le beduna maram orakanda for internal security article under article 355 center can order operation without state consent. It is internal disturbance or external aggression. Article 355 to constitutional protection. Namak yaureba. Adugi matungi na state governments di just maming goina dummy government on thambaga operation di asom da center na tawba union government na tawba pot amo oibaduna maram warakanda union government ge instruction du da Unlf Pambei gi ngasai peace agreement manung da yauge mogi designated camp pira lai do adu agi jaga to dang makoi thonggadam na tari people ga makoi ga yamna tastro lai khrabni na madugi pot da even election gi obe amo obe India gi pot mayam sing la koi gi democracy sa baleba amni ha ga constitution pot mani ha ga lengak sasana kai thar ko mayam du gi pot to makoi na loina mahut silakanda politically loina motivate tawrakana praja mayam makoi ga loi chapina ga di government India ki mathak ta pulap oina praja miyam na matung ilaga haura kadraina aki balai bidana maram war kana Pambei gi pot moi kem thangelaga tamaga somda kaino gi 2005 onwards ahambada in Manipur government jahondana tripura agreement sign tawdana sugi agreement toriba kangu aruga 2008 gi tawriba kangu dugi oina di sugi oba ground rule sing do ekhoi gi Pambei gi dadi sumaina mafam duda kemdas thoktan leiba kemdas nongoi maru umta kaptan leiba garamda accident tawdab do thangdong no honara kanda somna kana open free hand thara kanda koina haibni even ekhoi gi mitei gi lam adugi lam haibente hena khundari ba jaga sing duda takhaira ba khut thaba yabada silent spectator nu leiraga yengaga praja miyam se hen wow na koi na wari maram se kari no Manipur lalabu mayam se na koi praja mayam na support tawra leibani lalabu sing muthan bo hona bada madugi pot noina mateng pang do noi wajab ne tahan na pot ma yawra yam sunu rakiran adura koi India gi constitution gi manung da yawriba article mayam se yam na fazaba adu cookie gi matang da lakpa matam dari masi applicable oida bagi wafam duni in lakting point do hajiki rakiran gi point da ina support of oida adura ngasi pago cookie gi lalabu na traga cookie gi makoi leiba community gi maike gi masi out of the law masi taw thabak tawram tawrku mayam ko thengnagrabne akhoi lebak piam prajana even government khangmani tawrabo haribo wafam singjida yam kaina react tawde wafam lei adu mamang da khoi gi UAP ekimatungina tongan ba cookie organization mayam khak masi akhoi gi unlawful activities prevention ek ki makha da makhoi da tongan section mayam khak pan ba ya adum ba lei khiba tar ga jo Manipur da ngasi wak pan da adu mak leire even hanagi WK JIC World Cookie Jo International Council naga akhoi Manipur da landa ma tawrani haidana Manipur da tongan makhoi gi lan khak to openly makhoi tarik phaw pi gi bene atu haribo organization Manipur ngasi unlawful organization ne habi lauthopoi wafam laite Manipur state government ki maikeri ki habi targa Manipur state government na center da takchal laga habi organization ki masi loge ba chapchaba charak phum ngam gi wafam laite habi wafam ji tham jabaga loina na atem break amalo wina se